Because FM 101.2 FM. Yasho isikhombisa imzuzu lishayile ibumbene ihora lesishagalombili. It's 7 minutes after the hour of 8 o'clock. Njoba kade ngikuthembisile ukuthi sizobe sesidla umphako noma ke siba nomphako wosuku sidla izwi likaNkuluNkulu ngoba yonke into kubalekile ukuthi sizwe ukuthi uNkulunkulu yena ukhuluma uthini nathi ngoba sibekelwe ukuthi uNkulunkulu akhulume nathi sidaliwe njengabantu ukuthi asiphile sizokhonza uNkulunkulu khona ke uBishop uKhumalo ngaphakathi kwethu from ibandla iNew Beginning Assembly ekhona ngaphakathi kwethu. Bishop asikubingelele sikwamukele. Ngiyakubingelela mfundisi egameni lika Jesu kunyaka waseNazaretha kulonyaka. Yes kade sagcinala egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibingelele bonke abalalele egameni lika Jesu sibese silalele sibuke lonke abafundisi abakhona siyababingelela egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sibingelele sesingene ngisho emabandleni oqobo kulonyaka ukuthi nasemabandleni esekhona siyawabingelela ulalele nje umsakazo okhonzayo akahamba yenkonzweni yakhe sisathi namhlanje siyamfudumeza ukuthi athe fika enkonzweni abese esenaleyo moya. Kuyinyanga enhleke le inyanga kaJanuary inyanga yomkhuleko. Kunjani Inyanga yomkhuleko sisemkhulekweni noma ubani ehlele khona ehlele emkhulekweni noma ungayapi uNkulunkulu uzobuyisa izinto zakhe. February sima silanje kuJanuary sisemkhulekweni February kusho ukuthi uFebruary noJanuary cishe kube izinto ezimnandi. Amen. Ngoba masiphuma la siyothandweni awuthi ufika othandweni ufika umkhuleko ufike unamandla omkhuleko. Amen. Hallelujah. Awuthi ufika unamandla omkhuleko sikubona bonke siyababingelela nabaseyibhedlela abahlela basilalele abaseyikoleni abafundayo ngoba saseqalo sekuyafunda la ngamaSunday manje siyababingelela egameni lika Jesu abasebenzayo basebenze kahle bengebaye emsakazweni avele nje athatha ama-earphone wakhe abeseyalalela alalele sikhona izwi lenkosi sizokhuluma namhlanje ngoJesu. Amen. Sifuna ukukhuluma kalula namhlanje sikhulume ngoJesu. uJesu elithi iBhayibheli wangena kwi-fasting waholela umoya umholela ehlane. Amen. So umoya mawumholela ehlane lithi iBhayibheli waholeleka wayengahlosile ukuya ehlane kodwa umoya owamholela ehlane. Amen. Nawe zikhona izinto eziqalile ezingakholela ehlane sisasemkhulekweni nje kunezinto ezingakholela ehlane. Ihlaneke lakho kulo asilazi liphethini ngoba lika Jesu salizwe ihlane lika Jesu ukuthi laliphethe uSathane emehlisa phezulu. Asazi ke kuwena lakhe ihlane liphetheni ethi uSathane kuJesu esefaste kangaka uJesu fasta for 39 years kungenzeki lutho kodwa ngo2 days nje 2 days kwavele kwaqhamuka ihlane lakhe lavela la esethi hayi sekukhathele noma sengingayeka kodwa la seliyavela ihlane ngoba la wena usudelile ukuthi izinto zakho iphelile uSathane uvela ngaleso sikhathi. Ngalesikhathi usashisa usashaya amakhorus usathandaza akanankinga uSathane kodwa uSathane ukufuna ngalesikhathi sothumile awusenzi lutho. uSathane ukufuna ngalesikhathi usuphumile enkonzweni ngoba uyasaba ukungena enkonzweni so uzokulinda ngalesikhathi uphuma enkonzweni abese yakuthatha ngalesikhathi sewuzophuma nje uSathane abese kubonisa izinto ezwrong ebandleni phakathi. Yini uSathane akubonisa into ezwrong ukuthi uyayisaba lento kaNkuluNkulu akavela yiqala kuye kakucabangela kudle. Siyambona uma ekhuluma nendoda enkulu ethi ngiyambona nje uJobe uyazungeza uyamzungeza. Yini uSathane mayekubona ugcwele umoya kaNkuluNkulu uyakuzungeza akavela aqonde nje uzungeze eceleni kwakho. Lithi iBhayibheli ke la wamzungeza uJona wamzungeza waze wayincama wayomcela ngoba uma sinento kaNkuluNkulu kumele sicelwe bazalwane akumele nje singene esonweni noma kanjani
kufanele usathana sicele uNkulunkulu uma esicela lithi iBhayibheli wamcela mayemcela uthi lalela ke ngiyamithemba indoda enkulu lengethemba uJohn uma sihamba sikhonza kufanele kube nendlela ukuthi uNkulunkulu asathembe lithi iBhayibheli wamthemba uJona wasethi cha ungakwenza uJobe wamthemba wasethi ungakwenza konke kodwa wazi umphefumulo wakho ungawuthinti ngoba into anendaba nayo uNkulunkulu umphefumulo into akhathazeka ngayo umphefumulo ingakho lapha ethi inhliziyo zingakhathazeki kodwa kholwani ngoba uyazi ukuthi into elimala kakhulu umphefumulo uthinta inhliziyo lithi iBhayibheli ke la wacela kuJobe wamcela wathi ufuna ukuya kwathi kodwa siyamesaba lo muntu wakho ngoba ugcwele amandla siyambona ukuthi uyakuthanda so usathane uyayibona into enhle abesezama ukuthi uzokususa kanjani mayizokususa uqala kununusele ngezinto ezinhle ngiyayibona uma umuntu esengena esonweni uqale kuvela izinto ezinhle esonweni uqale kuvele umuntu empha imali uqale kuvele umuntu emthengela izinto ezinhle kuqale kuvela izinto amthenga ngaze amlalise emahotela engakazalale kuwo avela abuke lezo zinto ukulalela ke sedisto impilo yakhe yonke ngenxa yokuthi usathani uyayibona into ekuyena manje uzama ukuyifuna ngandlela zonke ngizothi mina ulithi iBhayibheli usathani uyabhonga njengebhubesi ufuna azobagwinyi and akagwinyi nombani kodwa ugwini umuntu ohleli kuye uma uhleli kuye usathani uyalwa nawe ngoba uma sikholwa mfundisi sikholwa uje usathane uyalwa uma siveza ukukholwa ingakho alwa noJesu nje awudilike phezulu uziphahlaze phansi lalela usathane ukujikisa ngisho endaweni okuyo namhlanje ngifuna sikhuleke ngalendlela size semkhulekweni yonke into esiyenzayo siyenze emkhulekweni uma ngifunda la incwadi esizoyifunda namhlanje incwadi esizoyifunda incwadi kaJona chapter 2 ngifuna ukufunda yona ngiyayithanda yangibusisa kule insuku engathi ngahlale ngidlinza ngayo njalo incwadi kaJona chapter 2 uma ngifunda yona ifundeka nje uchapter 2 nje ngifunda uverse 1 kuphela uverse 1 noverse 2 ifundeka nje uJohn isihloko sakhona sithi umkhuleko kaJona sibe sithi yona uJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilini zenhlanzi lithi iBhayibheli uJona wakhuleka kuJehova uNkulunkulu wakhe esezibilini zenhlanzi manje seyibilini eseswini senhlanzi lithi wakhuleka eseseswini senhlanzi lithi ekukhulekeni kwami ngakhala uthi wathi ke sekhuluma wathi ekukhulekeni kwami ngakhala kuJehova wangiphendula ngisesiswini sendawo yabafileyo Nkosi Jesu ngamemeza wezwa izwi lami wangiphendula amen wamemeza wezwa izwi lami wangiphendula ngakhala kuJehova ngiseswini senhlanzi ngamemeza wezwa izwi lami wangiphenduka sithi uJona wakhuleka esesiswini senhlanzi ake sibuye sizila sithi uJona ukuze angene eseswini senhlanzi indlela ukuthi wabalekela idirection uJona wathunywa la kwakufanele aye khona mawubheka lapha lithi iBhayibheli uJona wathunywa maya kuJona chapter 1 lithi wathunywa eNiniva yena wabalekela intalashishi lithi iBhayibheli wabalekela endaweni engathunywanga kuyo kungenzeka la uhleli khona uhlele endaweni ongathunywanga kuyo kungenzeka la uhleli khona mntaka baba uhlele endaweni uNkulunkulu akakudalelanga yona lithi iBhayibheli lana wathi mayifika kuyo uJona mayifika wabaleka wangena endaweni wrong lithi iBhayibheli wangena emkhunjini wrong uJehova esengenile emkhumbini wrong uNkulunkulu akabanga nandaba nokuthi ungenile ngoba wayengakwazi ukumnqanda kodwa wayefuna ukuthi akangene kuzabona amandla kaNkulunkulu lithi iBhayibheli wangena lithi iBhayibheli wenza uNkulunkulu umoya lithi wafaka umoya
udukisa isikepe wafaka umoya onamandla ngoslobo luyisimanga lithi lo moya ufakile malifika laphakathi lithi iBhayibheli esephakathi umoya sowushintshile futhi uJehova wangenelela ngoba uJehova engafuni ukubulala kodwa into ayifuna wayifuna ukukhombisa amandla akhe lithi uJehova wathi masefika lapho esehleli phansi esehleli wavele wena wathi ngoba uyalazi iqiniso bayinkinga abantu abalazi iqiniso kodwa belibalekela lithi iBhayibheli walala etheselele phansi bathuka laba abanye ngoba bayabona bona bayatatazela kodwa nakatatazeli ngoba iqiniso uyalazi uma ulazi iqiniso akufani nomuntu ongalazi iqiniso lithi iBhayibheli wathi mayitatazela betatazela yena wangatatazela lithi iBhayibheli baqala bambona ukuthi lo akatatazeli thina siyatatazela kodwa akatatazeli yena ngoba wayilazi iqiniso lithi iBhayibheli wavele basuka bona bahlangana ngoba abantu mabezokwisa mabebona usenkingeni abakhulumi bahambe bayokhuluma ukuthi yini wasenkingeni kodwa bavele baqale bahlangane bahlebe ngawe baqale bahlangane bakhe inkatho lithi iBhayibheli bakhe inkatho bakhuluma ngaye eqali bamakhela uzungu uma bakhe inkatho ithi iBhayibheli lenkatho abayakhayo bathi mase bayakha bathi babebonile ukuthi lenkatho umuntu orong la uJona kodwa babengakwazi ukumqonda bamtshela ukuthi urong lo muntu kukhona inkinga ahamba nayo lithi iBhayibheli bathi siyafa uma sifa ngenkinga kabani sifa ngoba ubani lo osenza sibhubhe lithi iBhayibheli wagijima baya kuyena uJona mabefika kuJona base bethi wendoda bangafika futhi nakuyena bamqonda bathi wendoda phuma ngoba nakho kunenkinga sesibhubha ngenxa yakho bafike bathi bambuza naye bathi yini indaba ubani lo owenza ukuthi hayi bazalwane abamqondi ngoba nimawusenkingeni noma wenza isono abaqondi bakhulume ngawo ngesono kodwa bayakekela esikhundleni sokuthi bamtshela uJona ukuthi Jona siyakubona enkatheni ukuthi wena kodwa bazothi bona weJona yini leyo yenzayo weJona wenze njani uma befika kuyena uJona bayamtshela mabemtshela bathi weJona kwenzekeni sabhubha nje awusuxoxele uma behleli Nkosi Jesu uma behleli sebehleli noJona uJona akabaphikisi futhi akayi ngoba iqiniso uyalazi bakhona abantu ababaleka abantu ebandleni kwabaleka abantu angakholwa waxakeka sabona ngala abantu bengakholwa kanti iqiniso uyalazi ukuthi yini bengakholwa lalela wena wedwa wenza ebandleni kungaphatheki lingaphatheki ibandla lalungisa ukuthi wenze njani lithi iBhayibheli ke la uJona uma selungisile sephaka Nkosi Jesu lithi uJona wavele wanqumela yena ngoba kubalekile siphuma emkhontandazweni siphuma yonke indawo ukuzinqumela lithi iBhayibheli wayinqumela uJona wathi lalela ke ngicela ngoba ngiyazi mina engonile ngicela ningithathe wavuma izono esemkhunjini wathi mina engonile kanti bavuma izono nje labantu ubhekwe yiso likaNkuluNkulu wasemhlelela uNkulunkulu wasemtshela nento azoyisho wathi bathi kubona ngithatheni ningiphonsa olwandle futhi olwandle olujulile lingangiphonsa olwandle olungagcwele lithi iBhayibheli bamthatha bamjikijela olwandle olujulile uma bemthatha bamjikijela olwandle olujulile lithi iBhayibheli wathi mase phakathi kanti wafika khona umdala weinsuku emlindile Nkosi Jesu ngoba kulesimo kuso ngena uNkulunkulu uzokukhipha lithi iBhayibheli wangena uJona wangena phakathi uma sengelile uJona lithi wangena phakathi emkhunjini kanti ufika umlomo wenhlanzi enkulu lize liyasho inhlanzi enkulu sivula umlomo isimlindele wangena uJona enhlanzini enkulu lalela thina singabona uJona kanti kwakuNkulunkulu uNkulunkulu wamthatha uJona wamthatha wamfaka esiswini wahlala lithi wahlala izinsuku ezintathu ohlele esiswini senhlanzi wahlala uJobe esiswini senhlanzi mayihlele esiswini senhlanzi mntaka baba kungenze kuhleli kungene kule ndawo kuyona yakho lithi iBhayibheli wangena uJona masengelile uJona lithi akathulanga kuphelanga konke lalela mangibheka uJona wayimpintshekile mangibheka uJona wayengakwazi kwenzani mangibheka uJona wayicontrolekile lithi iBhayibheli wathandaza efastile for 3 days efaste phakathi esiswini senhlanzi engaphuza imanzi engadli kodwa ephakathi esiswini senhlanzi lithi iBhayibheli wakhuleka esesiswini senhlanzi wakhuleka wadumisa uJehova wakuduma kakhulu athi lapho chapter 6 chapter 2 wakhuleka kuJehova ngisesiswini senhlanzi ngoba kathulanga eseyinkingeni ngithi mntaka baba lenkingo kuyona ayingakuyekisa ukuyenkonzweni
emhlabeni lenkinga okuyona ayingayekisa umkhuleko lenkinga okuyona ayingayekisa ukuhlala noJesu uma ubona inkinga hlala noNkulunkulu hlala naye umemeze kakhulu umemeze kunaqala ngasikhathi kukhona inkinga wena memeza kunaqala ngoba isitha siyakubuka Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Lithu Jona wakhuleka esesiswini senhlanzi. Lalela ke inhloso kaNkuluNkulu yokuthuma uJona ngithanda leligama lokuthi wakhuleka. Uma sekhulekile wathi uNkulunkulu wangiphendula kulowo mkhuleko wami. Lithi iBhayibheli waqhubeka uJona ngoba sisemkhulekweni bazalwane siyakhuleka. Lo mkhuleko kaJona esenhlanzini wayeprepare indawo yakuyo. Lo mkhuleko kaJona esenhlanzini wayeprepare ukuthi uyakuphi. Lithi iBhayibheli uJona wakhuleka wamphendula uNkulunkulu wamthatha oqala nje enhlanzini wamprepare inhlanzi yayombeka emhlabathini omileyo yambeka endaweni azokwazi futhi ukuqhubeka nokukhuleka kuyo lithi iBhayibheli mase ekuthekulekile wamphendula uJehova weNkulunkulu waqhubeka lithi mayeseqhubekile uJona waze wafika eNineve lithi iBhayibheli mayefika lithi iBhayibheli chapter 3 uthi waphendula ukuphenduka kukaJona chapter 3 lithi iBhayibheli waqhubeka kuJona esephenduka lithi waphenduka washona khona eNineve waqala uNkulunkulu ekhuluma kuye ngokwesibili wamkhomba eNineve uma efika eNineve lithi iBhayibheli mayifika eNineve Jesu wafika eNineve mayifika eNineve wafika khona bemlindele lalela umkhuleko wakhe walungisa abantu baseNineve ngoba lithi iBhayibheli akafika ngawasho lutho eNineve ukuthi nje wathi esathi uyamemezela wamemezela esamemezela abantu baseNineve hallelujah chapter 3 lithi abantu baseNineve bamemezela ukulunga bamemezela ukuphila abantu baseNineve lithi iBhayibheli sekufika uJona wakhuleka kunesimo ongene kuso kanti umuntu useza umuntu ozokukhipha kuleso simo abantu baseNineve lithi iBhayibheli bakhuleka bazila ukuyo bakhuleka bazibhuqa phansi emhlabathini bakhuleka lithi iBhayibheli indlela abakhuleka ngayo mfundi Jesu indlela abakhuleka ngayo abantu baseNineve bakhuleka behlisa inkosi esihlalweni sizokhuleka thina sehlisa uJesu phezulu ehlele esihlalweni so esihlalweni sobunene ehle phansi esihlalweni sikaNkulunkulu ehlele kuthina emhlabeni lithi iBhayibheli wabakhuleka behlisa inkosi esihlalweni inkosi yasiyehla nayo yabhuqa phansi yakhuleka yashimemezela izinsuku ezintathu zokuzila uhlale enhlanzini izinsuku ezintathu ekhuleka inkosi yamemeza izinsuku ezintathu ithi asikhulekeni yayibhuqa emhlabeni yasikhipha umyalezo ukuthi asiqhokeni ingubo zamasaka ngoba uma sesikhuleka uma siyokhuleka kunezinto ekumele iphume emzimbeni kunezinto ekumele ishintshwe emzimbeni kwase khona izinto ezenzekayo ngifuna ukukhuleka umphumela womkhuleko uvela ngoba kukhona into ezoshintsha kuwe ngifuna ukukhuluma nawe osekhaya ngifuna ukukhuluma nawe ohlele ekhaya ukuthi uma uhlele ekhaya vala ekamereni lakho ukhuleke uma usekhaya khuleka isikhathi somkhuleko sengifuna ukukhuleka nomuntu osekhaya njengamanje ngifuna ukukhuleka nomuntu othi mina ngisenkingeni ngifuna ukukhuleka nomuntu othi mina ngiphilile ngifuna ukukhuleka nomuntu namhlanje ekseni othi angisaye enkonzweni ngenxa yokuthi ngaxabana nomkhokheli namhlanje ngifuna ukukhuleka nomuntu othi mina namhlanje senginqena ngokukholwa nokungakholwa sekuyafana ngenxa yamakholwa enza ukukhohlakala namhlanje ngizotshela wena ukuthi ishintsha la uhamba khona phenduka athi uNkulunkulu mayesho athi angikhathali mina athi wonina nonke nonileyo wozani kimi ngiza kunikhulula uNkulunkulu akathanda umuntu ophilayo kuphela kodwa uthanda nabantu abagulayo lithi iBhayibheli ababuthakathaka mabakhulekele abangekho obuthakathaka bakhulekela ababuthakathaka lisho njalo iBhayibheli namhlanje sizokhuleka ukuthi nawe Nkosi la ukhona nalabo Nkosi abasaphambukile endleleni sifuna ukubakhulekela namhlanje nalabo abaphila kahle bengakholwa siyabakhulekela ukuthi akukho ukuphila kahle ngekho uJesu Nkosi sesiyakhuleka ngifuna ukukhuleka nabo bonke abasekhaya yilo sekhaya njengamanje akavula umsakazo wakhe alalele avela vala amehla vela akhuleka yaluza indlu yonke sesiyakhuleka manje egameni likaJesu waseNazaretha siyakhuleka baba wethu osezulwini
emhlabeni. Baba wethu ophilileyo, baba wethu namandla, baba wethu wena wedwa Nkosi owanyakazisa izizwe zonke, wena wedwa Nkosi owanyakazisa la kwakuthula khona wasuyanyakazisa, ngoba ukuthula kwakhona kwangenayo impilo, kwasekufika wena wasowakuphila okuphakade lithi iBhayibheli uma sikuwe namanje Nkosi silindele ukuphila okuphakade. Baba wethu ongcwele, sengikhulekela abasemakhaya, ngikhulekela abaseyibhedlela, ngikhulekela uNkulunkulu wethu abangeyanga naseyinkonzweni egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngiyabathumela manje ngithi ababuyele la bekhona ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngikhulekela nabasemgwaqweni baba wethu ongcwele, lalithi izwi leNkosi masikhulekele nababusi bezwe ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, baba wethu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyakhuleka, sikhulekela isiphithiphithi sezwe ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sikhulekela opresident abakhona egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu ongcwele, siyakhuleka nakulesikhathi, sikhulekela intsha yethu esemgwaqweni ngenxa yokungawuthola umsebenzi. Siyakhuleka ngegama lika Jesu waseNazaretha. Sikhulekela abafundi abangayitholi izikole, siyakhuleka ukuba bayithole egameni lika Jesu waseNazaretha. Sikhulekela imindeni engezwani ehlukanayo, siyayivala ukhondolo lama-divorce ngegama lika Jesu waseNazaretha. Wena wethu uNkulunkulu baba wethu ongcwele, wenza izinto ezikhona zibe khona elithi iBhayibheli. Mabakhuleka abantu bami, ngiyakuzwa ngisemazulwini, ngikhulule izwe labo. Ngiyakhuleka namanje egameni lika Jesu waseNazaretha. Amen. Amen. Hallelujah. Ayi siyabonga Bishop. Hallelujah. Siyabonga Nkosi, siyabonga. Hallelujah. Namhlanje ngizosho njalo mawufuna ukukhuleka kanye nathi mfundisi. Mawufuna ukukhuleka kanye nathi namhlanje sikhona lapha, siyatholakala eNew Beginning Assembly. Siyatholakala eNew Beginning Assembly iseMalukazi. Uma nje uye eMalukazi asinakhathalekile noma ubukhonza kulephi ibandla, thina sikhethe amabandla. Uma ufuna nje ukuba nathi uza nathi, asisho ukuthi uzoyinikela ngoba umuntu ofanele uyinikele kuyena uNkulunkulu. Mawuza lapha awuzile nje bayithiwa lapha iseNew Beginning, ila qalwa khona izinto, ila qalwa khona umuntu. Woza wena eNew Beginning uzoba nathi, sizokhuleka. Uma ungene khona ke awuphumi ufana naqala. Ngizosho lokho, uphuma unenkinga, uphuma inkinga ingasekho, uphuma ugula, uphuma ususindile. Asenze lotho nje, asiphathi manzi, asiphathi mafutha, kodwa simemeza uJesu nje, sithi sinda sibambele ivangeli loPetro lalithi ngegama lika Jesu, asiphethe lutho siphethe igama. Ngizosho lokho nje kuphela egameni lika Jesu waseNazaretha. Inamba esitholakala yona 082 623 08 18 082 623 08 angifuni ungaphuthelwa kuleli sonto mfundisi. Njengoba sisemkhulekweni sivula ngemvuselelo. Lemvuselelo lithi qala nathi Nkosi. Sifuna uqale nathi Nkosi. Imvuselelo iyaqala kusasa ngo6 nje qala imvuselelo iyoze kushaye umhla ka1 lokishila imvuselelo. Sithi qala nathi Nkosi. Simema bakhona ke befundisi, abakhona umfundisi umkhungo bazobe bebhizi lapha, bakhona abafundisi bonke sinabo egameni lika Jesu. Mase ngibabale bonke ngashona ilanga. Hallelujah. Bakhona uMabhoza, bakhona umfundisi Msomi, bakhona umfundisi Dingiswayo, bakhona baningi abefundisi abazobe bekhona. uBishop Khumalo bazobe bekhona, Archbishop Khumalo zobe bekhona, umfundisi uArchbishop Bahlophe bazobe bekhona. Bakhona befundisi bazobe baningi, batheliwe, siswele ngisho isikhathi egameni lika Jesu. Sengisho njalo uzosithola khona. Woza uzokhonza kanye nathi, woza uzodumisa uNkulunkulu kanye nathi. Malukazi yonke ngiyayimema, uMakhutha, iFolweni,
Siphingo siyakumema uyu imalukazi yonke ke bazalwane woza sizokhonza kanye nawe kusukela Monday kuze yoshaya uSaturday zobe sikhona sikhonza uNkulunkulu egameni lika Jesu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu Bishop. I'm sure ukuthi ke nentokozo FM iyobe khona lapha. Hawu ikhona nje akayinothi yobe ikhona ngoba sobe sikhona na partner insuku ngizobe ngikhona ngizosho ukuthi inkonzo ikhona sobe sihleli nabasakazi la ngisho ukuthi inkonzo ikhona siyayidinga lentokozo ibe khona izosupporta nomfundisi wayo oyedwa uzobe khona. Danke mfundisi siyabonga kakhulu. That is Bishop ke uKhumalo ebandla ke iassembles beginning noma ke i-new beginning assembles lapha ke eMalikazi. Siyobuhle mthini siphuma